Ovo je srpski radio program Glas patriotskih Srba koji se emituje u Torontu subotom od 7 do 8 časova uveče na čiji radio stanici 100.7 FM. This is Serbian radio program Ravna Gora, Voice of Canadian Serbs in Toronto, heard every Saturday at 7 p.m. on Chin radio station 100.7 FM. Za vaše oglase, biznis reklame, obaveštenja lokalne aktivnosti i čestitke sa pesmama nazovite nas na 416-663-3409. Nadalje do četvrtka večera. Dobro večer, poštovani dragi slušalci, vi slušate srpsku radio emisiju Ravna Gora Srbija preko internacionalne či radio stanice 100.7 FM, subotom 7 do 8 časa uveče. U prvom delu programa imamo najnovije svetske vesti, a u drugom delu imamo lokalne objave i proslave iz susednih parohija, interesantne istorijske članke kao i podatke o srpskoj kulturi i tradiciji. Pored toga objavljujemo radosne familijarne proslave kao i smrtne slučajeve sa nekrologom. Ovaj program također možete čuti preko YouTube kanala na Serbian Radio Program Toronto. Za ostale informacije pozovite nas na telefon 416-663-3409 ili preko našeg e-maila billjurovic@yahoo.com. You are listening to the Serbian radio program Ravna Gora Serbia, which has been broadcasted for more than 5 decades on the international and multicultural radio station 100.7 FM every Saturday, 7 to 8 p.m. You can also hear this program on our YouTube channel, Serbian Radio Program Toronto, where you can hear the latest world news as well as the important local cultural events and interesting educational and historical articles with an appropriate song. If you would like to place an announcement or a happy or a sad event such as a death announcement, you can contact us on our telephone 416-663-3409 or on our email address billjurovic@yahoo.com. Danas je subota, 6. september 2025. godine, da u prvom delu programa imamo najnovije svetske vesti iz Republike Srpske, Crne Gore, Kosova i Metohije i Srbije. Vesti iz Republike Srpske odnose se na protest prevoznika, što je dokaz da je Bosna i Hercegovina sistematska greška. Crna Gora gubi 500 miliona zbog sankcija Rusiji, što je vrlo negativno delovalo na turizam i izvoz vina, što je nekada bilo veliko rusko tržište. Vesti sa Kosova i Metohije još uvijek su neprijatne i nepoželjne za Srbe koji žive na Kosovu, jer ove nedelje kosovska policija i Albanci na Brnjaku kod Zubinog potoka oduzeli su i pocepali zastavu Srpskog pevačkog društva. Najnovije vesti iz Srbije koje se odnose na posjetu predsjednika Aleksandra Vučića u Pekingu sa predsjednikom Rusije Vladimira Putina povodom obeležja Dana pobjede Kine u Drugom svjetskom ratu. Više detalja o svim vestima u toku programa. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio ove nedjelje da se iz protesta prevoznika vidi da je Bosna i Hercegovina sistematska greška. Ona je promašaj i iluzija za mnoge, a naročito ministra komunikacije i transporta u savjetu ministra Edina Forte, izjavio je Dodik novinar u Banja Luci. Dodik također kaže da Forto treba da ode sa funkcije ministra i da sve neprijatnosti u Bosni i Hercegovini prolaze tako što političko Sarajevo izmisli neki problem i to ubedi ljude koji rade u kancelariji delegacije Evropske unije u Sarajevu. On je istakao da će pokušati da pronađe način da se pomogne prevoznicima koji su i građani Republike Srpske podržali. Pokušavam naći način da im pomognemo. Bar za danas ćemo im obezbediti hranu i vodu da im na ovim vrućinama olakšamo boravak. Prevoznici logistika Bosne i Hercegovine koji su posle više upozorenja blokirali magistralne puteve, granične prelaze, saobraćajce gradova, traže eliminaciju diskriminacije vozača u Evropskoj uniji. Vesti iz Crne Gore.
Crna Gora gubi 500 miliona evra godišnje zbog sankcija Rusiji, ali zato niko ne mare, piše portal Podgoričkog dana. Crna Gora već godinama osjeća ozbiljne posljedice odluke da uvede sankcije Rusiji donete radi usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije, a najveći teret pada na turizam i izvoz vina, grane koje su bile snažno oslonjene na rusko tržište. Uz činjenicu da uvođenje sankcija samo po sebi ne sme biti problematično, jer je to korak na našem evropskom putu, pa nas je zabrinjava to što niko nikada nije ni pokušao da sa Evropskom unijom postigne dogovor o eventualnom pronalaženju mehanizma koji bi ublažio štetu koja nastaje usled embarga Rusiji. Ekonomski političar Davor Đokić ističe da ovogodišnja turistička sezona nije ispunila očekivanja, a da je glavni uzrok drastično manji broj ruskih turista. Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je zabrana letova iz Rusije i dalje na snazi. Zbog toga i prekide izvoza nekih naših proizvoda kao što su vina, plantaža, gubimo 500 miliona evra godišnje. Za iduću sezonu moramo da se pobrinemo i stvorimo uslove za bolju sezonu od ove, naveo Đokić. Da će štete od uvođenja sankcija biti velike, upozoravao je i bivši ministar financija Aleksandar Damjanović, koji je ukazivao na to da je Rusija bila jedan od najvećih ekonomskih partnera Crne Gore i da se posljedice uvođenja sankcija neminovno moraju osjetiti. Uvođenje sankcija Rusije raznijelo crnogorski turizam, kazao Damjanović, gostujući na podgoričkoj stanici A+. Dok rezori prebacuju pitanje nadležnosti jedan na drugi, navode sve je izvesnije da će Crna Gora i narednih sezona sama podnositi teret sankcija bez ikakve podrške ili kompenzacije sa strane. Vesti sa Kosova i Metohije. Kosovska policija je na putu Brnjak kod Zubinog potoka oduzela zastavu srpskog udruženja žena centralnog Kosova i pevačke grupe Kosovke iz Batusa kod Kosova polja, pocepala i bacila u kontejner. Na zastavi je pisalo Kosovke, Batuse, Kosovo i Metohija. S fotografijom članica grupe služila je za predstavljanje prilikom učešća na skupovima kulturnog stvaralaštva. Osnivačica udruženja Danijela Simonović-Mitić ispričala je RTS-u da je policajac Albanac u kombiju kojim su se vozili primetio navodno spornu zastavu, među ostalom opravom, i naredio je da iznesu iz vozila. Naredio mi je da se zastavom izađem iz vozila, izbacili su nas i ostale delove opreme, uglavnom garderobu. Tražili su još neki predmet za zaplenu. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je danas postupak kosovske policije koja je oduzela i pocepala zastavu članicama kulturno-umetičke pevačke grupe Kosovke iz Batusa. Ističe da je taj incident potvrda da je policija na severu Kosova instrument terora i da umjesto da se stara o redu i miru, zastrašuje i ugnjetava Srbe. Kancelarija dodaje da međunarodna zajednica i njeni predstavnici na Kosovu nemaju pravo da zatvaraju oči pred takvim gaženjem prava i dostojanstva jedne ugrožene grupe, jer je to nedopustivo nigde u Evropi. Vesti iz Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se ove nedelje u Pekingu sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom u okviru obeležavanja dana pobjede Kine u Drugom svjetskom ratu. Na početku razgovora Vučić je naglasio da je za Srbiju od izuzetnog značaja saradnja sa Rusijom na najvišem nivou, posebno u oblasti energetike. Nadam se da ćemo imati mogućnost ne samo da očuvamo, nego i da poboljšamo neke aspekte saradnje. Energetika je za nas jako bitna oblast i nabavka gasa, jer je za nas veoma važna, poručio predsjednik Srbije. On je dodao da će Srbija, zahvaljujući naftovodu koji gradi zajedno sa Mađarskom, biti u mogućnosti da dodatno unapredi saradnju sa Rusijom i energetskom sektoru. S druge strane, predsjednik Rusije Vladimir Putin naglasio je da Moskva sa poštovanjem gleda na nezavisnu orijentaciju Srbije. Spremni smo da zajednički rad. Nadam se da ćemo moći da razgovaramo detaljnije o ekonomskoj saradnji
izjavio je Putin i najavio da će do kraja godine biti održana nova sednica Mješovitog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Srbije i Rusije. Pored razgovora predsjednika Vučića sa predsjednikom Rusije u Pekingu, predsjednik Vučić se sastao ove nedelje i sa predsjednikom Narodne republike Kine, Xi Jinpingom. Ovaj sastanak predsjednika Vučića i predsjednika Xija dao je novi podsticaj razvoju strateškog partnerstva između Srbije i Kine. To su bile svetske vesti, sada prelazimo na drugi deo večerašnjeg programa. Stiže jesen i nove obaveze, tema koja obuhvata događaje lokalnih crkvenih parohija u avgustu mesecu i prve nedelje septembra meseca. Cijeli protekli vikend, 12. nedelja po duhovima, na dan kada Sveta Majka naša, crkva pravoslavna, proslavlja svetog mučenika Flora i prepodobnog Jovana Rilskog, posticao u znaku Srpskog dana ili festivala u našim crkvama u Montrealu, Kitcheneru, Windsoru i Vancouveru, kao što je naš radio i najavljivao sve njihove proslave. Posle svetih liturgije održani su susreti naroda na imanjima oko hramova. Pored domaćina, na njima često učestvuju i najbliži članovi porodice i bliski prijatelji koji cene i vole srpski narod. Na početku nove sezone sabranja Srba u dijaspori označili su i dolazak novih obaveza u crkvama posle pauza, kampova i odmora, ponegde i letnji putovanja u zavičaj. Uz veoma posvećene festivale, uz poznatu srpsku kuhinju, zvuke narodne muzike i folklora, bilo i pesme, igrao su se kolam, narod se radovao, ali ipak polako se nazirao dolazak jesena i njome i novi obaveze, nove učenike i škola. Najmlađi su krenuli u školu u borbi da postanu bolji ljudi jednog dana. Želeći im iskreno da na tom putu budu istrajni i uspešni, radio program Ravna Gora Srbija, Toronto i pozdravlja sa tradicionalnom molitvom srpskog đaka iz 1906. godine koja glasi: Bože, pomozi i blagoslovi da srećan bude početak ovaj. Ti me uputi srpskog đaka da škola, knjiga bude mi laka. Daruj mi zdravlja, snage i volje, da slušam, učim što bolje. Usadi ljubav u srce moje, da ljubim braću, drugove svoje i svako koji u srpskom kolu najviše srpsku crkvu i školu. Amin. A sada ćemo izdati nekoliko važnih lokalnih događaja iz naših susednih crkvenih parohija koje su održane u avgustu mesecu. Na fudbalskom turniru koji je održan pre par nedelja u avgustu mesecu u Cleveland, Ohio, mladi fudbaleri iz Londona, Ontarije, već drugi put sa ponosom su nas predstavili na festivalu Srbijada u Americi, gde su naši mladi fudbaleri, pored dobre igre i talenta, pokazali duh zajedništva. Ali ono što je zaista važno napomenuti jeste da su imali podršku od osoba iz naših crkvenih parohija koje su došli iz daleka da ih bodre, kao i od onih koji nisu mogli da dođu, mada su im ipak uputili podršku i poslali pozdrave iz daleka, što im je dalo ekstra snagu i volje za dobar nastup. Što se tiče novih važnih događaja, u septembru mesecu očekuje nas religiozni praznici Mala Gospojina i Krstovdan. Parohijani crkve Svetog oca Nikole na Barton ulici u Hamiltonu žele da vas obaveste i podsjete, ukoliko niste znali, da se sutra u nedelju 7. septembra održava tradicionalni festival hrane sa divnom srpskom imanju Svete Trojice u Bimbruku kraj Hamiltona u 1 sat posle podne, gde će biti poslužen ručak sa svim srpskim specijalitetima, vosa ražnja, što najviše privlači sve posjetioce svake godine. Za popodnevnu razonadu imaju muziku uživo Miško i Danijela. Donatori za ovogodišnji festival hrane su Zoran Klisurić i Miško Petrović. Svi ste dobrodošli. Crkva opština Svetog oca Nikolaja na Nash Road u Hamiltonu poziva se na 9. tradicionalni godišnji golf turnir koji će se održati u King Forest klubu u Hamiltonu. Utorak 2. septembra bilo je svečano otvaranje prve srpske osnovne škole Svetog Save pri crkvi svih svetih svetitelja u Mississaugi, koje je bilo vrlo uspješno i značajno uz prisustvo njegovog visokoprečeštenstva mitropolita kanadskog doktora Mitrofana i ostalih uvaženih gostiju iz provincijskog parlamenta
direktora škole i glavnog organizatora ove proslave Jovane Popović, ostali članova školskog odbora, roditelja, školskih đaka i ostali posetioca. Više detalja o ovoj proslavi u toku programa. Pored toga, predsjednik Srpske narodne odbrane za Kanadu Zoran Cvjetić ima obavještenje za sve naše slušalce da se 4. oktobra ove godine održava 82. kongres Srpske narodne odbrane u Kanadi na imanju Svete Trojice u Bimbergu. Čestitamo svim dosadašnjim organizatorima za prethodne proslave u mjesecu avgustu i septembru, kao i ostalim proslavama u ovoj godini i sljedećoj 2026. Sa željom da nastave zajednički rad u bratskoj ljubavi i saradnji sa svetosavskim blagoslovom, samo sloga Srbina spašava. I zavičajno pesmom Jesen stiže, dunjo moja. Jesen stiže, dunjo moja, ne miriše više cveće, zumbul, lale, jorgovani. Jesen stiže, dunjo moja, ne miriše više cveće, zumbul, lale, jorgovani. A i ti me izneveri, dunjo moja, otišla si slavu i ćuti, lišće žuti. Jesen stiže, dunjo moja, ne miriše više cveće, zumbul, lale, jorgovani. S cvetnih grana lišće pade, s njime ode moja ljubav, moja mladost, moje nade. S cvetnih grana lišće pade, s njime ode moja ljubav, moja mladost, moje nade. Slavu i ćuti, lišće žuti. Sad i ne znaš koliko pati, kad se setim Jorgovana, ljubičica i Jasmina. Otišla si slavu i ćuti, lišće žuti. Jesen stiže, dunjo moja, ne miriše više cveće, zumbul, lale, jorgovani. Svečano otvaranje prve srpske pravoslavne osnovne škole Svetog Save u Misisagi
Srpska pravoslavna osnovna škola Sveti Sava svečano otvorena utorak 2. septembra ove godine u Misisagi. Početak novog poglavlja za srpsku zajednicu u Kanadi. Osnivanje škole rezultat je godina vere, vizije i posvećenosti, piše Dejana Bajić, foto Milke Carsanov. Utorak 2. septembra 25. godine Srpska zajednica u Kanadi proslavila je istorijski trenutak, svečano otvaranje Srpske pravoslavne osnovne škole Sveti Sava, prve srpske škole u Kanadi. Ceremonija je održana na adresi 2520 Dixie Road u Misisagi, koja je okupila sveštenstvo, predstavnike vlasti, lidere zajednice, roditelji i decu. Večeri ispunjene ponosom, verom i tradicijom. Program je započeo molitvom i blagoslovom njegov visoko presveštenstva mitropolita kanadskog doktora Mitrofana, posle čega je usledilo izvođenje kanadske i srpske himne. Među uvaženim govornicima bili su odbornik Steven Dasko, poslanik provincijskog parlamenta Tamara Kočević i otac Dejan Obradović, parohijski sveštenik hrama svih srpskih svestitelja. Školski odbor predstavio je vršioce dužnosti direktora, nastavnike i prvu generaciju učenika. Poseban trenutak bio je govor gospodina Vladimira Kokanovića, direktora uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, koji je deci uručio poklone. Posle čega je zajednica zajedno otpevala himnu Svetom Savi. Veče je završeno svečanim prerezivanjem vrpce i prijemom. Osnivanje škole rezultat je godina vere, vizije i posvećenosti. U decembru 23. godine uz blagoslov mitropolita Mitrofana grupa roditelja i volontera formirala je radni odbor sa ciljem da osnuje školu u kojoj će deca učiti, rasti i čuvati srpsko nasleđe uz puno učešće u kanadskom društvu. Ovaj san postao je stvarnost zahvaljujući vrednosti školskog odbora na čelu sa Jovanom Popović, uz Jovanu Vujnović, Milicu Živković, Ivelinu Miljević, Nikol Marković, Dejanu Bajić, Ivanu Štehlika, Nevenu Vujnović i oca Dejana Obradovića. Nastava počinje 3. septembra 25. godine u 2 učionice sa predškolski uzrast i kombinovano odeljenje 1. i 2. razreda. Porodice i dalje imaju priliku da upišu decu online na svetisava.com. Svečanim otvaranjem Sveti Sava Srpska pravoslavna osnovna škola označila je početak novog poglavlja za srpsku zajednicu u Kanadi, obezbeđujući da buduće generacije ostanu utemeljene u svojoj veri i kulturnom identitetu. Saint Sava Serbian Orthodox Elementary School. Čestitamo školskom odboru na čelu sa osnivačem i direktorom škole Jovanom Popović i oca Dejana Obradovića, koji su lično doprinijeli otvaranju ove škole. Istovremeno želimo da pozdravimo Stevana Dasko i Tamara Kočevića, Vladimira Kokanovića, koji je đacima uručio poklone, i uz zahvalnost svima pozdravljamo sve sa svetosavskom himnom. Usliknimo s ljubavlju svetitelju Savi, srpske crkve i škole svetiteljskoj glavi. Tamo venci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte. Blagodarna Srbijo, puna si ljubavi, prema svome pastiru, svetitelju Savi. Celo srpstvo slavi slavu svoga Oca Svetog Savu, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte. Da
srpska sva srca s tobom ujedine. Sunce mira ljubavi, da nam svima sine, da živimo svi u slozi, Sveti Savo ti pomozi, počuj glas tog roda, srpskoga naroda. Počuj glas tog roda, srpskoga naroda. The Skylon Tower offers a unique opportunity to enjoy the wonders of Niagara Falls. Take a trip to the indoor-outdoor observation deck to enjoy the spectacular view. 2 levels below the observation deck, the revolving dining room offers gourmet cuisine prepared by Skylon's own award-winning chefs. Sit back and enjoy the relaxed atmosphere whether you're having a family meal or an intimate dinner. At the base of the tower, a variety of handicrafts, jewelry, and unique gifts invite visitors to explore the plaza level and main concourse level. For a quick and delicious snack, visit the Mini Chateau or the Garden Cafe. Or enjoy a moment of relaxation with a cocktail at Taps Lounge. Live entertainment is featured in the summer evenings, and of course our indoor-outdoor amusement park awaits the young and the young at heart. A wide variety of foods, an impressive view of the falls, shopping, and an amusement park will make your visit one to remember. Come visit the Skylon Tower at 5200 Robinson Street in Niagara Falls, Ontario. Proslava Svetog Preobraženja Gospodnjeg Trebinjskog sabornog hrama u Trebinju. Na praznik Svetog Preobraženja Gospodnjeg, koji je inače slava Trebinjskog sabornog hrama, koji samog grada Trebinja, Svetom arhijerskom liturgijom načastvovao je visoko presvećeni mitropolit Mileševski, gospodin Tanasije, u sasluženje visoko prosvećeni i posvećenih arhijereja Los-Angeleskog i zapadnoameričkog gospodina Maksima, Dioklijskog Pajsija i domaćina Zahumsko-Hercegovačkog i Stansko-Primorskog gospodina Dimitrija, kao i brojnog sveštenstva i svešto monaštva više eparhija Srpske pravoslavne crkve. Tokom jutarnjeg bogosluženja visoko prosvećeni i prosvećeni arhijereji zajedno sa narodom dočekali su mošti Svete Ane, majke Svetog Vasilija, koji je iz Mrkonjića dopratio mitropolit Dimitrije sa sveštenicima i svešto monastima eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Na evanđelsku temu besedio je arhijepiskop Maksim. Posle pričešća svi prisutni sabrali su se u porti hrama gde je episkop Pajsije izvršio blagosiljanje grožđa, a potom je vladika Maksim osvetio slavsko žiti kolač. U navrće praznika večernje bogosluženje sa petohljebnicom služio je episkop Dioklijski gospodin Pajsije uz molitveno prisustvo arhijepiskopa Maksima i mitropolita Dimitrija. I tako se slava Svetog Preobraženja Gospodnjega, slava Trebinjskog sabornog hrama, koju ujedno i slava grada Trebinja proslavila na vrlo svečan način sa moštima Svete Ane, majke Svetog Vasilija, koje je iz Mrkonjića dopratio mitropolit Dimitrije, sa ostalim sveštenskim mnogim vernicima, što je doprinelo značaju ove proslave. Tim povodom čestitamo Srbima iz Trebinja na ovoj neobičnoj verskoj proslavi njihove slave Svetog Preobraženja Gospodnjeg, koja je dokaz zajedničke saradnje, očuvanje verskih tradicija i slavskih običaja za mlađi naraštaj, što nas je očuvalo vekovima i treba da bude luča vodilja u sadašnjosti i budućnosti. Uz početu slavske pesme, krsna slava neke srećena. Slavu slavi, sipa čašu da nasravi i zaštitnika doma svoga i vjeruje u Hrista Boga. I zaštitnika doma svoga i vjeruje u Hrista Boga.
Krsna slava nek je vječna, da nam djeca žive srećna. Bog nam svaku sreću dao i od zla nas sačuvao. Krsna slava nek je srećna, da nam djeca žive srećna. Bog nam svaku sreću dao i od zla nas sačuvao. Red ikonom gori svijeća, da nas prati svaka sreća. Da nam tamjan zamiriše, sve nevolje nek izbriše. I da nam tamjan zamiriše, sve nevolje nek izbriše. Krsna slava nek je vječna, da nam djeca žive srećna. Bog nam svaku sreću dao i od zla nas sačuvao. Krsna slava nek je srećna, da nam djeca žive srećna. Bog nam svaku sreću dao i od zla nas sačuvao. I korijene poštuj svoje, vjera stara dušu žari, slavili su naši stari. Vjera stara dušu žari, slavili su naši stari. Krsna slava nek je vječna, da nam djeca žive srećna. Bog nam svaku sreću dao i od zla nas sačuvao. Krsna slava nek je srećna, da nam djeca žive srećna. Bog nam svaku sreću dao i od zla nas sačuvao. Come and experience the best of Niagara at the Holiday Inn by the Falls, where you find a luxury and value just 220 yards from the fabulous falls, and right next door the Skylawn Tower. The Holiday Inn offers a wide selection of rooms to accommodate a variety of guests. There are twin, queen-size beds with pull-out davenports to accommodate families, comfortable king-size beds for business travelers, and of course, luxury suites with jacuzzis, heart-shaped baths, and king-size water beds for honeymooners. Let the friendly staff at Holiday Inn help you by making your visit a pleasant one. Enjoy a fine meal at the garden dining room or have a relaxing drink at Coco's Lounge. If you still need unwinding, you can enjoy the sauna or jacuzzi, or even swim at indoor or outdoor swimming pools. Call toll-free 1-800-263-9393 or 905-356-1333. Holiday Inn is located at 5339 Murray Street in Niagara Falls. Obileđe Svetog Kirila i Gavrila Principa povodom kanonizacije Svetog Kirila Cvetkovića, svešničkog ispovednika. 24. augusta u hramu Svetog Nikole u Bošićima u Boki Kotorskoj povodom kanonizacije Svetog Kirila Cvetkovića, svešničkog ispovednika, služena je sveta liturgija. Liturgiji su služili arhijepiskop mitropolit Budimski i administrator Temišvarski gospodin Lukijan, arhijepiskop i mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Joannikije sa sveštenstvom i monaštvom. Tom prilikom Bašićka crkva u kojoj je sveti Kiril heroj iz 19. veka kršten i duhovno se napajao, dobile na dar deo moštiju svetog Kirila kojeg su
austrijske vlasti prognale, da bi se posle 200 godina vratio u svoje rodno Baušiće, u svojoj slavi ovenčan vencem mučeništva. Verni narod mu je priredio veličanstven doček. Obraćajući im se mitropolit Joannikije izjavio je: Sveti Kiril se vratio posle dugog tamnovanja za krst sveti. Možda je to bila i Božja promisao da se njegova velika želja ne ostvari za života, ali se vratio sada kao svetitelj. Njegovo mučeništvo za našu veru pravoslavnu i za otočarstvo je istorijsko. Nedaleko odavde je i rodno mesto drugog velikog svetitelja Celestijana Dabovića, koji je također nedavno kanonizovan u sveca i koji je otišao na američki kontinent tamo da ljude prosveti u našoj veri. Rado sam došao na vaš poziv, braće i sestre u Hristu, da vidim zavičaj i crkvu Svetog Kirila, gde je dobio pečat krsta svetoga, odakle krenuo na put pun trnja, pa kroz Dalmaciju više u tamnici nego na slobodi, sve do samoga Hrista. Trebalo je braniti izvorno pravoslavno hrišćanstvo i on je ustao, isto kao Gavrilo Princip, protiv velike sile da zaštiti svoj narod, onda kada niko nije imao čojstva i snage da stane iza toga naroda. Tako je hrišćanstvo i danas u opasnosti, i to iznutra, ali crkva naša ima za spasenje sve potrebne mere, metode, samo nam uvijek treba Božja pomoć. Nadležni parok Baušićki protojere Ilija Motika tom prilikom se zahvalio mitropolitu Lukijanu na daru i uručio mu ikonu čajničke krasnice u znak sećanja na ovaj veličanstven dan. Ovo je značajan religiozni događaj povodom kanonizacije Svetog Kirila Cvetkovića, koji se vratio u svoje rodno mesto Baušiće u Boki Kotorskoj posle 200 godina, te je izvršena kanonizacija u crkvi Svetog Nikole s arhijerskom liturgijom. Možda je to bila Božja volja da se njegova želja ne ostvari za vreme njegovog života, već se vratio posle 2 veka kao svetitelj koji je ceo svoj život posvetio i dao za našu srpsku pravoslavnu veru sa odanošću i hrabrosti Gavrila Principa. Tim povodom posvećena je pesma o Gavrilu Principu, koja se odnosi na Svetog Kirila i Gavrila Principa. Pesma o Gavrilu Principu. Zemljaci tvoji ponosni.
moćniku grada. Gavrilo, Gavrilo, mladi junače iz Bosne, tvojim se djelom, Gavrilo, seljaci tvoji ponose. Mladi junače iz Bosne, Gavrilo, Gavrilo, principe, Gavrilo, Gavrilo, principe. With every pizza nova you get real Italian pizza, you'll get a friendly chow, 'cause that's the way we treat ya. So pick up the phone and call us, pick up the phone and call us now. Oh, Pizza Nova, pick up the phone and get a chow. 439 and the 4 zeros. 439, lots of zeros. Pizza Nova. 439, oh, 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 Pizza Nova. Obeležje 100 godina učenja i promocije srpskog jezika na poznatom univerzitetu u Sorboni u Parizu. Ovu informaciju smo dobili od Arno Gujona, ministra za emigraciju u vladi Srbije, koji smatra da je srpski narod bio malo poznat u Francuskoj pre osnivanja katedre za srpski jezik. Pre osnivanja katedre za srpski jezik na čuvenom francuskom univerzitetu u Sorboni u Parizu početkom 20. veka sliku o Srbima i Srbiji su nametali Bejć i Berlin, jer je zbog nepoznavanja jezika srpski narod bio malo poznat u Francuskoj. Izučavanje srpskog jezika je omogućilo i razumevanje prema narodu, njegovoj istoriji i kulturi. To je značajno doprinilo zbližavanju dva tradicionalno bliska i saveznička naroda. Danas potreba za znanjem srpskog jezika je i dalje prisutna, kako bi stranci mogli da upoznaju Srbiju direktno, a ne preko često iskrivljenih medicinskih izveštaja. Srpski jezik je danas prisutan na univerzitetima u Parizu, Strasburgu, Bordeauxu, Potaju, Marseju i Grenoblu. A zahvaljujući posvećenim profesorima i lektorima, to nije samo predmet, već i most ka upoznavanju srpske kulture, književnosti i tradicije. Ponosan sam što su srpski lingvisti, zahvaljujući pomoći države Srbije, ove godine na Međunarodnom kongresu slavista doneli najveći broj knjiga i naslova i imali više nego zapažan nastup. To je mnogo važno jer je na ovom svetskom događaju prisutno više od 800 slavista iz preko 40 zemalja sveta. Ova književna dela od klasika do savremenih autora bit će poklonjena Slovenskoj biblioteci na Sorboni, čime se stranim studentima pruža prilika da bolje upoznaju srpsku književnost i kulturu. Nastavit ćemo da promovišemo ono najlepše što srpska kultura može da ponudi svetu, a može mnogo. Čestitamo Arnu Gujonu, ministru emigracije u vladi Srbije, na njegovom doprinosu povodom uvođenja i izučavanja srpskog jezika na čuvenom univerzitetu Sorboni u Parizu, što je omogućilo razumevanje prema srpskom narodu, istoriji i kulturi. Uz našu zahvalnost Arnu Gujenu na njegovom doprinosu u uvođenju srpskog jezika na poznatom univerzitetu Sorboni u Parizu, što se odatle pročulo kroz ceo svet. Posvećena je patriotska pesma Ovo je Srbija. Ovo je Srbija. Govore glasovi ratnika. Znaš li junak da si sine, pogledaj planine sine.
beauty day, man. Let's take the boat out. Sure. Toss me a life jacket. Try that again. One more time. What about my shades? 1 in 3 fatalities on our waterways is caused by impaired boating. Make the smart choice. Don't boat impaired. We really should stay on the dock. A message from Mad Canada. Značajna izložba trojice vladika pod nazivom Svetlost i sećanje održana je u Hercegovačkom muzeju u Trebinju. Osoblje muzeja izuzetno iznalački i sa posebnim osjećajem organizovalo ovu izložbu, što je gledaocima omogućilo da lakše prate ovu običnu izložbu od 50 slikarskih delova. Ova izložba predstavlja svojevrsni omaž i vraćanje duga zavičaju od strane autora Vladike Maksima, koji je baš u Hercegovini započeo svoj monaški život. U svetinje i značajne izložbe ovoga kraja poput Vladike Atanasija, Vladike Grigorija i Dimitrije, igumana Simeona Dobrićevskog i drugih znamenitih duhovnika i učitelja. Na izložbi je predstavljeno 50 slikarskih radova, uglavnom akrilika na platnu. Pored portreta ličnosti izloženi su i predjeli širok prostora Hercegovine od sjevernih krajeva i Boračkog jezera pa sve do Tvrdoša i Primorja. Vladika Maksim, kada je došao iz Kalifornije, naslikao je i vezu Hercegovine sa daljim krajevima i pečalbarima koji su svoj život ostavili preko okeana. Na platnima su ovekovečeni Jovan Dučić, Vladika Atanasije, Aleksa Šantić, Lijepa Emina, Mak Dizdar, Sveti Sava, ali i ličnosti savremenika kao doktora Predraga Peška. Pozdravno slovo uputila direktorka muzeja Ivana Grujić. Izložbu je otvorio Vladika Grigorije svojim nadahnutim rečima. Kada posmatram delo čoveka s kojim sam delio hleb i sol, s kojim sam povremeno živio i pod istim krovom s kojim sam se redovno sastavljao, tada to delo prestaje biti samo umetnički izraz. Dok ovo govorim, vraćaju se i slike iz našeg zajedničkog života. Dragi Maksime, tvoji darovi i tvoje prisustvo ostavili su dubok trag u mom životu. Ti nisi samo moj brat u Hristu, ti si brat po našem voljenom duhovnom ocu, Vladici Atanasiju, našoj zajedničkoj luči i svetlu sećanju koji će nas spajati dok bude i nas i ovog sveta. Bog te obradao je bogatom riznicom kakvu jedan episkop u idealnim prilikama zaista treba da nosi. Iako će se odavno otišli u svet, zbog čega je možda tvoj rad ovdje bio manje vidljiv, danas sam ga napokon donosiš. Slike koje su večeras pred nama nose pečat slikarskog raskošnog bića. Njegove slike su zapis jednog traganja sa svetlom i plod njegovog unutrašnjeg doživljaja ličnosti, jedna vrsta duhovne impresije. Također treba izdvojiti jednu sliku koja je posebno delovala na sve posjetioce, to je slika manastira Tvrdoša. Na njoj nije prikazan samo jedan manastir, jedna svetinja, nego univerzalna slika molitvenog prostora. To je lice svake crkve, svakog mesta, radosti i mira, gdje se čovjek osjeća da je uzdignut iznad zemlje i ustreljen ka večnosti. Specijalnu zahvalnost žele da upute igumanu Savi, od kojeg je i potekla ideja o ovoj izložbi. Ovom značajnom događaju su prisustvovali gosti ne samo iz Hercegovine i regiona, nego iz Amerike, među kojima je i gradonačelnik grada Jacksona u Kaliforniji. Izložba je humanitarno prodajnog karaktera, čiji prihodi su namenjeni za pomoć studentima. Tim povodom čestitamo organizatorima na uspešnoj svečanoj izložbi slikarskih radova Vladike Maksima, koja je održana u Hercegovačkom muzeju u Trebinju, što je privuklo veliki broj posjetioca iz svih krajeva sveta. Šaljemo srdačne pozdrave i čestitke od svih slušalaca srpskom radio programa Ravna Gora Srbija iz Toronta, Kanade, uz počet zavičane pesme To je moja Hercegovina. Grlim noću hladne jastuke,
bez tebe. Otišao sam, morao sam, bio tebe, ponio sam tvoje ime, moje prezime. Otišao sam, morao sam, dio tebe, ponio sam tvoje ime, moje prezime. Kamen, krši, maslina, vinogan, ganeredva, sve to ima zemljana, moja Hercegovina. Kamen, krši, maslina, vinogan, ganeredva, sve to ima zemljana, moja Hercegovina. Svake noći tebe sanjam ja, ranila me pusta tuđina. Vraćam ti se, zemljo sveta, iz daleka tuđeg svijeta, ne odlazim više nikada. Kamen, krši, maslina, vinogan, ganeredva, sve to ima zemljata, moja Hercegovina. Kamen, krši, maslina, vinogan, ganeredva, sve to ima zemljata, moja Hercegovina. Sve to ima zemljata, moja Hercegovina. Sljedeća informacija posvećena aktivnostima srpskih akademskih klubova na univerzitetima u Toronto, York i Univerzitetu u Londonu, Western, osnovanim pri crkvama Svetog Save u Torontu i Londonu, koji vode sveštenici Jovica Ćetković i Duško Marković. Za subotu 13. septembra otac Jovica uputio poziv svim članovima srpskih studentskih klubova iz Toronto da se okupe tačno podne na pravoslavnom duhovnom seminaru za omladinu u hramu Svetog Save na River ulici. Kao predavač on će lično ponuditi duhovnu pomoć mladima. Poziva sve da se spreme i ranije pošalju pitanja o svemu što ih zanima kako bi što uspešnije završili visoke škole koje pohađaju i što bolje se pripremili za život da služe svojem narodu i porodicima i sredini u kojoj žive. U Londonu srpski studenti su angažovani također i na univerzitetu Western i svojoj crkvi. Otac Duško Marković redovno ih okuplja i stara se da predvođeni izvršnim timom oni budu vodeća osnova za svaku progresivnu akciju. Daniela Jelić, koja je i osnivač Srpskog kluba studenata, i Pavle Lukić, zaduženi za financije. Lana Vučenović odgovorna je za događaj kao i ostali u rukovodstvu koji vode u organizaciju, tako da su primjer i mladima i starijima kako izvršiti svoje životne zadaće. Mladi su uzorni i povezivanju sa sličnim organizacijama Londona, sa onima u Ottawu i Kitcheneru sa kojima je bilo više susreta u posljednjih godinu dana.
Čestitam osnivačima klubova srpskih studenata pri crkvi Svetog Save u Torontu i Londonu, sveštenicima Jovici Četkoviću i Duško Markoviću na ovako značaju ideji koja će pozitivno uticati na sve srpske studente i istovremeno će ih povezati i zbližiti, što će za njih imati veliki značaj u budućnosti. Istovremeno želim da čestitamo Danijeli Jelić, osnivači srpskog studenata u crkvi Svetog Save u Londonu, kao i Pavlu Lukiću, Lani Vučenović, glavnom organizatoru za studente i svim učesnicima i zahvalno svima za njihov doprinos. Posvećena pesma Ponosna sam što sam Srbin. Ja se nikog ne bojim, ni pred kim ja se ne grbim, u inat dušmanima živim. Ponosan što sam Srbin, u inat dušmanima živim. Ponosan što sam Srbin, bolje je umreti hrabro, nek žive život robam i zato